To je projekat koji smo razvijali već godinu dana i koji je uključivao jedan širok niz pojavnih aspekata materijalne kulture u praistorijskom periodu i u savremenom dobu. I za priliku londonske izložbe mi smo izabrali da ponesemo jednu celinu koja tretira probleme stanovanja i arhitekture u neolitskom periodu, u savremenom dobu i u bliskoj budućnosti. To je jedna priča o jednom naselju koje nastaje na ledini, znači počinje od nule, preko priča o Novom Beogradu koje takođe je opet kroz planove i kroz dokumentaciju prikazano kao nastanak jednog grada koji takođe u jednom trenutku istorije Beograda počinje od nule, do neke priče o daljem razvoju Novog Beograda i o tome kako se taj novi grad koji je počeo kao, ajde da kažemo, tabula rasa, sada polako popunjava, na koji način se on modifikuje i koja je njegova neka priča u budućnosti. Na jednom mestu možete da uporedite praistoriju i neku, ajde kažemo, relativno blisku budućnost. Fantastične su veze. Prosto ta praistorija na isti način izgleda nadrealno, kao što i ova, da kažem, bliska budućnost, a to je gradnja centra, objekta Centra za promociju nauke koji tako, da kažem, izgleda vazdušasto u prostoru. Takođe deluje nadrealno u nekom smislu da to su objekti kojima vreme ništa ne može učiniti. Prosto vanvremenska dimenzija je nešto što je zajedničko i za jedne i za druge. Izložba je predstavila neolitsko naselje u Stublinama koje se opredeljuje u 4600 godina pre nove ere u vinčarsku kulturu. Reč je o izuzetnom naselju koje sadrži više od 200 kuća koje je organizovano na pravi način kao što su recimo organizovana i srpska srednjevekovna sela. Dakle, život u njima se nije mnogo razlikovao u odnosu na život u uređenim selima u Vojvodini početkom 19. veka. Stubline je projekat koji je potpuno fantastičan. Naseobina od 300-400 grupacijskih objekata koji govore o jednom životu davno, koji je bio veoma organizovan, koji je stvarno bio za to vreme fantastičan. Moj poseban ugođaj je mali videofilm koji se kreće kroz Stubline i koji u stvari prikazuje život u tom naselju, koji na jednom veoma duhovitom nivou prikazao u stvari svu ozbiljnost života u praistoriji i, kažem, i s druge strane i tu jednostavnost koja je nekada u tim životima postojala. Prosto ljudi na tom stepenu razvoja sa tim, da kažem, minimalnim svojim okruženjem su kreirali jednu fantastičnu priču o prostoru koja je ostala zabeležena na našu sreću i do dana današnjeg. Izložba je prikazala i segment Novobeogradskog bloka 21 i to deo naselja koji se naziva 6 kaplara, 6 solitera, koji predstavljaju, mislim, Novi Beograd je jedna sjajna priča koja prikazuje na koji način se grad gradio od nulte tačke, dakle zapravo od perioda kada na tom prostoru nije bilo ništa, a takav je slučaj i sa Stublinama, sa neolitskim naseljem koje smo prikazali. To kako smo mi kroz ceo taj put stigli do arhitekture danas i na koji način mi razmišljamo o arhitekturi sutra, to je projekat u jednom prikazao na najbolji način, dodirujući sve nivoe dubinski koje ta tema može da pokrije. Znači, od socijalnih aspekata građana koji žive u tim objektima, zatim jednog socijalnog miljeja koji je, da kažem, krasio vremena u kojima su ti objekti nastali, društvenih slojeva, razmišljenja, profesionalnih kritika, pogotovo kritika na noviju stambenu arhitekturu danas,
takođe kritika na te postavke koje su u stvari neka vrsta regulative koja koči i onemogućava arhitektima da naprave nešto po čemu bi Beograd bio izuzetan. Mi smo pokušali propratnim sadržajima da prikažemo kako je ta svakodnevnica izgledala i na koji način je formirana, na koji način se odvijao život u stvari u tim naseljima. Tako da je zapravo svaki od solitera iz tih 6 kaplara imao svoju neku priču o naselju 6 kaplara i dosta dokumentarne građe, dosta video građe koje je prikazalo šta savremeni arhitekti misle o Novom Beogradu, šta misle o tome, o konceptu Novog Beograda u nastajanju, šta misle o tome kako koncept Novog Beograda funkcioniše sada i kako će izgledati u budućnosti. I imali smo nekoliko generacija stanovnika 6 kaplara koji su zapravo opisali sam način života u 6 kaplara i mislim da je to ono što je velika vrednost postavke, jeste da je približila u stvari taj humani ljudski aspekt stanovanja, a ne samo zidove i ne samo objekte. Blok 39 i objekat Centra za promociju nauke je jedan zaista vizionarski projekat za koji dosta ljudi u Beogradu zapravo i ne veruje da će biti izgrađen. Prosto toliko je svetski, toliko je van vremena i van prostora u kome živimo da ljudima deluje nestvarno da će tako nešto zaista i postojati u Beogradu. A to se savršeno uklapa u priču o postavci, u priču o meta-housingu iz nekoliko razloga. Zbog toga što su vanvremenske i vanprostorne bile i te neolitske stubline, to neolitsko naselje u Stublinama, a i taj Novi Beograd koji je zapravo stvarno pokazao najbolje što je srpska stambena arhitektura, odnosno jugoslovenska stambena arhitektura imala da ponudi u tom periodu i zapravo predstavlja i dan danas koncept koji živi i koncept koji funkcioniše nasuprot mnogo drugih stambenih rešenja koje su se pokazale prilično neuspešnim. Ceo projekat Metapojavnosti sa tim, da kažem, dodatim delom vezanim za budućnost, teo da ukaže da, pa mi imamo ideju o razvoju, mi imamo ideju o kontinuitetu, mi imamo ideju o tome kako je dobro potrošiti javno gradsko građevinsko zemljište za grad, kako je dobro te akcente koje imamo u gradu i koji će se pojavljivati u našoj budućnosti, kako ćemo mi to da iskoristimo ne samo za naše građane, već i za ceo region kome pripadamo i po čemu ćemo mi biti posebni. Manifestacija na kojoj smo mi učestvovali je deo Londonskog festivala kulture i u okviru festivala arhitekture. Dakle, pozvana je Srbija da predstavi nešto što smatra da je relevantno i značajno da se iz ove oblasti stvaralaštva predstavi, tako da smo se mi kao Muzej grada Beograda odazvali na poziv Društva arhitekata i Beogradske internacionalne nedelje arhitekture da sa projektom koji smo pripremali za ovu godinu sa delom projekta predstavimo na Internacionalnom festivalu arhitekture. Kogod se našao u tom trenutku tamo, mi smo pokušali da ih animiramo, da im još nešto dodatno objasnimo i moram da priznam da smo dobili stvarno puno komplimenata. Prvo, svi iz susednih zemalja su dolazili da nas pitaju kako smo to napravili, pa onda su pod uticajem kako naš paviljon izgleda, onda oni modifikovali svoje paviljone. Moram da kažem da su utisci bili vrlo ohrabrujući, da ljudi nisu prvo verovali da će tako mali tim ljudi završiti posao na vreme, ali da su prilično bili zadovoljni i iznenađeni kvalitetom produkcije koja je primetan na samoj postavci. Tako da su komentari bili zaista jako dobri i da smo zapravo dobili feedback kakav nismo očekivali, a to je da je izložba bila vizualno jako dobra i da je imala dosta dobar studijski pristup, tako da su ljudi koji ne znaju mnogo ni o samoj Srbiji, ni o Beogradu, pa svakako da ne znaju mnogo ni o srpskom neolitiju, ni o srpskoj modernističkoj gradnji imali šta da nauče.
Miloš Spasić sigurno pred sobom ima karijeru, on je na početku svoje karijere i on je jedan vrlo uspešan i sposoban i u najpozitivnijem smislu ambiciozan mladi čovjek, što u našoj sredini kada se kaže ambiciozan, to se uvek misli da je to nešto polunegativno. Ja mislim da je to vrlo pozitivno i da je to dobro, ali pre svega pred njim je jedna ozbiljna karijera arheologa. Sve ukupno mislim da je to na kraju i sa otvaranjem u Londonu srpski paviljon kroz projekat Miloša Spasića i Meta Housing pokazao u stvari jednu zrelost Srbije na toj posebnoj platformi predstavljanja najnovijih razmišljanja o arhitekturi u Srbiji danas.